Africans. Ati abavuga butumwa bakomeye maze kubona bava muri Afrika. Come on, say amen. Nimuvuge amen. But some of the worst teachers I've ever met are Africans. Ariko kandi abigisha kandi babi nabo nabonye n'abanyafrika. Bazi kubwiriza ko ntibazi kwigisha. We all need to be inspired. Ati twese dukeneye abadushusha. But Jesus said, go preach the gospel to every creature. Ariko Yesu aravuga ngo nimugende mubwiriza ubutumwa ku biremwa byose. Teaching them to observe all things I command you. Ariko kandi ngo mubigishe amategeko yanje nababwiye. You grow by teaching, not preaching. Reka ngubwire itorero rikuzwa no kwiga ntabwo rikuzwa no kubwiriza. Preaching will make you shout. Reka ngubwire kubwiriza bizatuma usakuza. Preaching will make you run a little bit. Ati kubwiriza bizatuma nyine ukomera. Preaching will make you dance. Bizatuma muzina. But when that emotion wears off, ariko ayo marangamutima nashira. If your faith is not in the principles of the word of God, reka nkubwire kwizera kuba mu ijambo ry'Imana. And Hebrews 11:1 says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence not seen. Iravuga ngo kwizera nukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba. And I'm going to give you 6 steps that God used to separate Moses for his calling. Reka nkubwire intambwe zitandatu Imana yakoresheje kugira ngo itandukanye Mose mu muhamagaro wiwe. Let me tell you something, when the gospel is preached, ati ubutumwa yabwirije, the response is to believe. Can I get an amen? Ati nimuvuge ngo kubwiriza ni kimwe ariko kwizera ni kindi. But when the gospel is taught, the response is to learn and to grow. Ati noneho iyo twigisha ijambo ry'Imana intego no kugira ngo abantu bige kandi bakure. Some of the greatest preachers I've ever heard are Africans. Ati abavuga butumwa bakomeye maze kubona bava muri Afrika. Come on, say amen. Nimuvuge amen. But some of the worst teachers I've ever met are Africans. Ariko kandi abigisha kandi babi nabo nabonye n'abanyafrika. Bazi kubwiriza ko ntibazi kwigisha. We all need to be inspired. Ati twese dukeneye abadushusha. But Jesus said, go preach the gospel to every creature. Ariko Yesu aravuga ngo nimugende mubwiriza ubutumwa ku biremwa byose. Teaching them to observe all things I command you. Ariko kandi ngo mubigishe amategeko yanje nababwiye. You grow by teaching, not preaching. Reka ngubwire itorero rikuzwa no kwiga ntabwo rikuzwa no kubwiriza. Preaching will make you shout. Reka ngubwire kubwiriza bizatuma usakuza. Preaching will make you run a little bit. Ati kubwiriza bizatuma nyine ukomera. Preaching will make you dance. Bizatuma muzina. But when that emotion wears off, ariko ayo marangamutima nashira. If your faith is not in the principles of the word of God, reka ngubwire kwizera kuba mu ijambo ry'Imana. The devil's going to check you out as a leader. Reka ngubwire satani azagutera niba utarashize ijambo ry'Imana mu mutima wawe. He's going to see if that word's in your head or if it's in your heart. Ati satani azaza kureba ngo si ijambo riri mu mutwe cyangwa riri mu mutima. We need in America preachers and leaders who are principled. Ati reka dukeneye abayobozi b'amahame kugira ngo bayobore umurimo w'Imana. Let me just read from you from Hebrews. Are you okay today? Sinzi niba tukiri kumwe. Hallelujah. I'm trying to slow down today because I know you're all from Africa. Reka nitonde kubera yuko muva muri Afrika. I'll read first Hebrews 11:23. Turasoma ku murongo wa 23 n'ijambo ryiza cyane igice 11 abaheburayo. It says, by faith Moses, kwizera niko kwatumye Mose, when he was born he was hid 3 months of his parents, ayishwa n'abavyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, because they saw he was a proper child, kuko babonye ko ako kana ko ari keza, and they were not afraid of the king's commandments. Ntibatinye itegeko ry'umwami. And by faith kwizera Moses, when he came to years, niko kwatumye Mose ubwo yaramaze gukura, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farao, choosing rather to suffer affliction with the people of God 25 ahubwo ahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana than to enjoy the pleasures of sin for a season. Abirutisha kumara umwanya yishimira ibineza neza by'ibyaha. Verse 26. 26 Esteeming the reproaches of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bo bwose. For he had respect unto the recompense of the reward. Kuko yatumbiraga ingororano azagororera. Here we go. By faith
27 He kwizera forsook Egypt, niko kwatumye ava muri Egiputa not fearing the wrath of the king. ntatinye umujinya w'umwami, For he endured as seeing him who was invisible. kuko yihanganye nk'ureba ibitaboneka. And through faith he kept the Passover Kwizera niko kwatumye arema Pasika and the sprinkling of blood, no kuminjagira amaraso, lest he that destroyed the firstborn should touch them. kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. And by faith Kwizera they 29 passed through the Red Sea niko kwatumye baca mu as by nyanja dry land, itukura nk'abaca ku musozi. where the Egyptians were drowned. Abanyagiputa nabo babigerageje bararengerwa. Let me give you some of these 6 practical steps that as a leader you must examine your own life in light of the Word of God. Reka nkubwire intambwe 6 umuntu wese w'umuyobozi agomba kwigeraho. I want to apprehend why Christ apprehended me. Anybody else? Ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. By Ninde the turi way, kumwe? I don't need a microphone to do that. Reka nkubwire ntukeneye mikro na podium kugira ngo bikore. I don't want to stand before the Lord God Almighty on that last day. Ati sinshaka kuzahagarara kuri uriya munsi imbere y'Imana. And instead of him saying, "Well done, thou faithful servant," Ati aho kugira ngo avuge ngo ngwino wa mukozi wakoze neza, he looks at me and just says, "Well, Imana ikandeba aho kumbwira ngo mukozi wakoze neza. come on, I don't know about you. Ati Imana ikavuga ngo wowe sinkuzi. I don't want to walk just in the good will of God Ati sinshaka gusa kugendera mu bushake or bw'Imana. the permissive will of God. Ati sinshaka kugendera mu bushake bw'Imana I want to ihangura. walk in the perfect will of God." Ati ndashaka kugendera mu bushake butunganye bw'Imana. So the first thing that Moses did as his process of separation happened, Kugira ngo Mose abe umuyobozi utandukanywe, ikintu cya mbere yakoze mu gikurikire niki? verse 26 says, he esteemed the reproaches of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Aravuga ngo kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bwose. That word esteeming in the Greek means to consider something. Uraba ririya jambo ritindeho cyane rivuga ngo yatekereje. Ni ukuvuga ngo yabitinzeho cyane abitekerezaho. It means to make a more a mature decision. Ni ukuvuga ngo yafashe umwanzuro, gutekereza ni ukuvuga ngo Mose yafashe umwanzuro. And that your decision is directed by faith and not your sight. Reka nkubwire kandi uyu mwanzuro uba uyobowe no kwizera, ntuyoborwa n'ibyo ureba. Moses looked at God's eternal perspective and he had no limitations on him. Ni ukuvuga ngo Mose amaze gufata uyu mwanzuro ayobowe no kwizera, nta cyashoboye kumuhagarika nyuma yabyo. Moses knew he would pay a heavy price. Ni ukuvuga ngo Mose yari azi yuko azishyura ikiguzi gikomeye. History says that, not the Bible, but history says that Moses was a general in Pharaoh's army. Amateka tubwira ngo mu bwami bwa Farawo, mu ngabo za Farawo yari umujenerali Mose. He was highly respected in the Egyptian government. Ni ukuvuga ngo mu butegetsi bwa Egiputa yari umuntu ukomeye cyane kandi wubashwe. He was considered number 2 under Pharaoh. Ni ukuvuga ngo yari uwa kabiri havuye Farawo. He conquered nations. Yafashe ibihugu yarindwanye. And he knew that if he found the will of God and separated himself to that, Ati aravuga ngo namara kumenya ubushake bw'Imana noneho agatoranywa agashirwa ku ruhande, that he would pay a heavy price. ni ukuvuga ngo yari azi ko ibyo agiyemo agiye kwishyura ikiguzi gikomeye. Let me tell you, no matter what you do in Christ, Reka ngubwire ibyo waba ukora byose mu murimo if w'Imana, you're a leader, ati niba uri umuyobozi, you live by faith. ati ugomba kugira kwizera, The ugomba just kubaho live by kwizera. faith. Ati ugomba kuyoborwa no kwizera. We go from faith to faith, from glory to glory. Ni ukuvuga ngo uva mu kwizera uja mu kwizera no mu cyubahiro cy'Imana. The moment you move out of faith, you're not walking with God. Reka ngubwire nurekura kwizera ntabwo uzaba ukigendana n'Imana. And part of Satan's deception Ati Satani azohereza abagushuka is to make you feel comfortable in America. Reka ngubwire, reka uko Satani ashuka abantu hano mwebwe abaje muri Amerika, If you're a leader, murashika mukadamarara mukagubwa neza. As a leader, don't get caught up into the American dream. Reka ngubwire It's a nightmare. umuyobozi ntagomba kudamarara, ntagomba kugera muri Amerika ngo adamarare. Ati ni umutego, kudamarara ni umutego.
Never lose the fire of God. Reka ngubwire ntugatakaze umuriro wawe mu Mana wakiriye. Let's believe for revival for New England. Reka twizere ko ubuzutse bugiye kuza hano muri New England. Hallelujah. Let me tell you something as a leader. Reka ngubwire nk'umuyobozi. As you start to move by faith, ati nuyoborwa no kwizera. the devil's going to check you out. Ati Satani azaza kubireba kuko bikurimo nyine. He's going to see if that word is in your head or if it's in your heart. Azaza kureba ngo si ijambo riri mu mutwe gusa cyangwa ryaramanutse ryageze no mu If mutima. it's only a good idea, Ati niba ari ibitekerezo byiza when the gusa. pressure's on, Ati niba ari ibitekerezo byiza you're going gusa. to go back to Egypt. Ati icyo gihe azagusubiza muri Egiputa. Niba biri mu bwenge gusa. Make that decision. Reka ngubwire fata umwanzuro. Me and my house, Uvuge ngo njewe n'inzu yanje. me and my house, Jewe n'inzu yanje. we shall follow the Lord. Tuzakorera Uwiteka. And none go with me, still I'm going to follow him. Ati ngo nubwo abandi bose babivamo jewe nzakomeza. Hallelujah. I don't belong to Hallelujah. myself as a leader. Ati jewe nk'umuyobozi. I don't belong to the devil. Ati sinkiri uwanje sinkiri uwa Satani ngo nigenge. I don't belong to myself. Ati sinkiri uwanje ngo nigenge. I belong to Jesus Christ. Ati ndi uwa Kristo Yesu. He purchased me by his blood. Ati yanguza amaraso ye. I am redeemed of the Lord. Ati ndi uwacunguwe n'umwami. And I am who he says I am. Kandi ndi uwo avuga ko ndiwe. And I can do what he says I can Ati do. nshobora gukora ibyo avuga I ko can jump nakora. over a wall and run through a troop. Ati nshobora gukora ibikomeye. Hallelujah. Hallelujah. Let me give you Mark 4:17. Reka duje muri Mariko 4 n'umurongo wa 17. It says, so they endured only for a time. And afterward, listen to this, afterward when tribulation or persecution arose for the word's sake, they became offended. Reka ngubwire ngo bihanganiye ibibagerageza ariko nyuma y'igihe barananirwa. Let me tell you what, the devil's going to try to get you to pull back the message of the gospel. Reka ngubwire ikigeragezo abayobozi bakunze guhura naco kiva kwa Satani ngiki. The gospel is an offense. Reka ngubwire ubutumwa ntabwo abantu benshi babwishimira. Come on, that's what Jesus said. Burakomeretsa, ivuga butumwa rirakomeretsa. Jesus didn't come to bring peace. Yesu ntabwo yazanywe n'amahoro niko He says, yavuze. I came to bring a sword. Yavuze ngo nazanye inkota Because naje when you mfite speak inkota. the truth of God's word as a leader, Ati umuyobozi ugomba kuvuga ukuri kw'ijambo it ry'Imana. will start to divide. Ati kandi nuvuga ukuri It will bizacamo divide your abantu. family. Ati It bizacamo will divide umuryango. your friends. Ati bizacamo inshuti. Ukuri kurababaza. Let me just say this way up here in New England. Reka mvugire ijambo hano muri New England. Now, if I offend you, you might need to get saved. Ati niba nagukomerekeje ni ikimenyetso yuko ukeneye gukizwa. According to the word of God, Ati nkuko ijambo ry'Imana ribivuga, leader, wa muyobozi we. there's only two genders. Ati hariho ibitsina bibiri gusa. Imana yaremye ibitsina bibiri gusa. You're awful quiet for Africans. Ati sinzi muracecetse cyane abanyafrika. God created a male and female. Ati Imana yaremye umugabo n'umugore gusa nta You kindi. want to preach that? You're going to have people be offended at Reka you. mubwire nuvuga iryo vuga butumwa muri kino gihugu hari abantu bizababaza bizakomeretsa. Look, I have been punched in the face. Jewe kubwira ivuga butumwa I have been spit on. abantu barankubise I've been ishi. poisoned twice Abantu by baranciriye, Muslims. One abantu time was in Kenya. Abantu bambaye isumu ndi muri Kenya nahuye n'ibibazo byinshi mu ivuga They butumwa. took me out of the country in a wheelchair. Ati kandi bangaruye mu gihugu ndi ku kagari. But this is the word of God. Ariko iri ni ijambo ry'Imana. It's quick. It's powerful. Iri jambo rirakomeye It's sharper than any two-edged sword. ngo riratyaye kuruta inkota ya mugi yombi. This word will divide asunder soul from spirit. Ati iri ni ijambo rigabanya ubugingo n'umusokoro. I'm not saying you got to get up in your pulpit and create problems. Ati sinkubwiye ngo uzuza hano ngo uteze ibibazo sibyo mvuga. I was in a sauna at the YMCA in New York. Ati nari muri gym muri sona YMCA hariya iwacu tuye muri New York. Minding my own business. Ati naraho gusa ndi gukora gym ndikora ibyanje. And the devil showed up. Ati Satani araza arahansanga. Two homosexual men came in and sat by me. Nuwo ngo abagabo babiri b'abatinganyi baraza bansanga aho ngaho. I'm minding my business. Whatever they do is their business. Ati jewe ndi muzanje ndi muri sona nabo baraje bicaye hariya. And the one man started talking to the other man about having sex with young boys. Noneho umugabo umwe
atangira kuganiriza mugenzi we kuko bari bashakanye aravuga ngo baze bagenda basambanye ngo abana bato bahungu. By the way, silence is consent. Nukuvuga ngo iyo ucecetse ntugire icyo uvuga uba wemezanyije n'abavuga. I stood up, I said, you touch a boy, you'll burn in hell. Ndababwira ngo mwabagabo mwe nimugira umwana musambanya muto muzaje kuzimu mu muriro. They started screaming at me. Noneho batangira kuntonganya. You religious fanatic. Aravuga ngo mwebwe abanyamadini. I can tell you what, I'm not the only fanatic in this room. Ati jewe ntabwo ari je munyedini je nyine hano. Because if you're here on a Saturday morning this early, ati niba uri hano waje mu gitondo, you are a fanatic, nukuvuga ngo uruwiyemeje, or a fanatic brought you here. ati sinzi niba nabyumvise neza. Come on, say amen. Amen. Nukuvuga ngo niba waje hano dutekereze ko wenda uri umuntu wafashe umwanzuro. I tell you, sometimes when it comes to healing, there are Christians who don't believe that God heals today. Ati reka ngubwire uzi ko hari abakristo batizera ko Imana ishobora no gukiza indwara. He healed in the old covenant. Ati Imana yarakishije mu isezerano rya And he kera. heals in the new covenant. Kandi no mu isezerano risha iracakiza. My wife had 2 forms of cancer almost 6 years ago. Madame mu myaka 6 ishize yari yarwaye kanseri z'amoko abiri. And I'm going to tell you what, by the stripes of Jesus Christ, she is alive and well. Ya Yesu Kristo ariho n'ubu nyine. Hallelujah. 2 years ago, I was diagnosed with stage 4 prostate cancer. Ati nanje mu myaka 4 ishize ibiri ishize barambwiye ngo mfite kanseri ya prostate kandi yari ku rugero rwa nyuma rwo kunyica. We're talking stage 4. Ngo urugero rwa 4 nukuvuga ngo ubu uri hafi gupfa. Metastatic through my body. Ati baravuga ngo imaze gukwira umubiri wose. I just got my test results now. Ati nabansubiye kumpima ejo bundi. Yesterday. Ati ejo nibwo bapimye. They said there's no cancer in your body. Baravuga ngo nta kanseri igihari. Hallelujah. They said it was in my lymph nodes, it was in my neck, in my everywhere. Now they say no cancer, your PSA is undetectable. Baravuga ngo yari mu ngingo zose, baravuga ngo bashatse ahantu hose kanseri yarashize. Because the just live by faith. Abakristo batungwa no kwizera Imana. So Satan's strategy is to get you to draw back and not talk about tongues. Reka ngubwire Satani uko azagutsinda azagenda gusubiza inyuma gahoro. I speak in tongues more than you all. Ati jewe mvuga mu ndimi kubarusha mwese. Last night over in Hampton Beach, New Hampshire, Ati turi hariya ku mazi Hampton Beach, New Hampshire. I prayed in tongues throughout the night. Ati nafashe ijoro ryose nsenga mu ndimi gusa. For what God will do in New England in revival. Nsenga ngo Imana izana ububyutse hano muri New England. Hallelujah. You know, when I first preached in the African service in our church, Ati maze kubwiriza mu ishami ry'abanyafrika mu itorero ryacu. I don't know if it was earnest, but one of the brother came up to me. Ati sinzi niba ari Ernest wansanze cyangwa undi. So we didn't know white people spoke in tongues. Ati ntitwari tuzi ko abazungu nabo baza bavuga mu ndimi. I've been speaking in tongues fluently since 1976. Jewe nafashwe ntangira mvuga mu ndimi muri 76 abenshi bataravuka. Gloria a Dios. Ati nkakuriya mu ndimi. That was tongue. That was English. Oh, that was in English. Yeah, Gloria a Dios was Spanish. Amen. But Moses esteems himself that the riches of Christ nukuvuga ngo Mose ngo yatekereje yuko ubutunzi muri Kristo Yesu was greater riches than what Egypt. ngo bwari buruta kure. Come on, if you're a leader, have you esteemed that? Ibinezeza byo muri Egiputa. Come on, that's number 1. Ati iyo ntambwe ya mbere. You can't go forward in Christ by looking backward. Reka ngubwire umuyobozi ntiwakomeza imbere ukireba inyuma. You got to burn every bridge. Nukuvuga ngo ugomba guca ibiraro byose bigusubiza inyuma. The only way forward is in Christ. Nukuvuga ngo amaso yawe ni Kristo gusureba umuyobozi. Hallelujah. Hallelujah. He esteemed. Aravuga ngo yaratekereje. And number 2, the Bible says he refused. Ati igice cya intambwe ya kabiri yakoze ngo yanze. Hebrews 11:24. Ati 24 Abaheburayo. Says Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Undi mwanzuro yafashe yaravuze ngo nanze guhera uyu munsi kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. I'm going to tell you, before I'm an American, ati jewe mbere yuko mba umunyamerika, I am a Christian. Ati ndi umukristo mbere yuko mba umunyamerika. Hallelujah.
You know, the New Testament believers were not called Christians until they went to Antioch. ati abantu ntibitwaga abakristo mbere yuko bagera i Antiokiya. They were identified as those who follow the way. Bitwaga ngo abakurikiye inzira. They followed the way. Baba ngo abakurikiye inzira niko babita. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Yesu aravuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. One way. I follow that way. Ati ni inzira imwe niyo nkurikiye ari we Yesu. And you know what? You have a new identity. Reka ngubwire uje umenya yuko wahawe ubuzima busha akaranga gasha. You have a born identity. Nukuvuga ngo wahawe akandi karanga gasha. I have been crucified with Christ. Ngo nabambanywe na Kristo. Hallelujah. Galatians 2:20. Nevertheless I live, yet not I, but Christ. Ngo nabambanywe na Kristo. He lives in me. Ngo sinjukiriho. I have this new identity. Ngo ni Kristo muri nje. I call it that born identity. And as a leader, if you're going to move ahead in God's separation process, like Moses, he refused. He denied. He denounced. He rejected his old life. You say, Brother Fink, well, what did he refuse? He refused the pleasures of Egypt. He refused his position as number 2 in all of Egypt. He refused the privileges that would have been his. And number 1, he refused the false, godless gods of Egypt. Moses looked forward to God's plan. As a leader, he refused the past. Hallelujah. Hallelujah. I don't know where you are today as a leader. But you're going to have, look at, I'm in my own transition today. Wherever he leads me, I want to follow. Hallelujah. Hallelujah. And number 3, what he did to go from being called to being separated. It says in Hebrews 11:25. It says, choosing rather to suffer affliction with the people of God to enjoy the pleasure of sin for a season. Let me tell you something, indecision is decision. Choose this day, leader. Choose this day. If Jesus Christ is leading you, like Peter, get out of the boat. You got to get out of that boat. Through your life, God wants to strengthen the body of Christ in New England. If you always do what you've always done, you're going to always stay where you've always been. You ought to write that one down. Hallelujah. Hallelujah. And so Moses recognized the vanity of what this world has to offer. Let me give you a little test today as a leader. What troubles you the most? A loss of what this world has to offer you? Or displeasing God? Because when you need a miracle, you got to be connected to God. You know, in America, you can play the faker game as a leader a lot. Muri Amerika wakina imikino ukaba umuyobozi wishushanya. Haraba hari bishushanya. Come on, somebody say amen. Nimuvuge amen.
And remember, as a young preacher, I was in Haiti. ati ndibuka ndi umuvugabutumwa nkiri mutoya nagiye kuvuga ubutumwa muri Haiti. Anybody speak Haitian Creole? Ni hari abavuga Haitian Creole ni kimeze nk'ifaransa. Venezuela tenel, Louis Louis Zezu, amen, hallelujah. Somebody help me. Ati ni kuriya bavuga. Spanish, right? No, it's Creole, French Creole. I'm lost. Parlez-vous français? Maybe. Maybe, okay, we're gonna get it. And so when I went to Haiti, it was the poorest country in the Western Hemisphere. Ngiye muri hariya muri Haiti ni mu bihugu bikenye muri hemisfere yo mu burengerazuba nico gihugu gikenye kuruta ibindi. And so I went to preach some revival meetings. Ati bari bantumiye mu giterane cy'ubuzutse nja kubwirizayo. And I was staying in a mission compound. Ati bari banchumbikiye ahantu nyine bacumbikira abamissionnaire. And I never forgot, early in the morning, Ati sinzabyibagirwa mu gitondo. I saw little babies Ati mbona abana bato cyane eating garbage out of the cans. Ati abana b'ababebe baryaga imyanda iva ku icukiro. No food. Nta biryo bari bafite. So they said, Brother Fink, you're our speaker. Ati baravuga ngo pastor ni wewe uza kubwiriza. We're going to have prayer before church in the morning. Would you come to that prayer meeting? Ati baravuga ngo mbere yuko tuza kubwiriza turazinduka mu gitondo tuje gusenga uze kuza dusenge mu gitondo. Absolutely. Ndavuga ngo gusenga ndaza rwose. They said, good, we start at 4 in the morning. Barambwira ngo batangira saa 10 za mu gitondo za nijoro ngo nibwo baza basenga. Because you see, if they didn't pray at 4 in the morning, kuko badasenze saa 10 za mu gitondo and stay connected to God, noneho ngo bahore bari connected their n'Imana children musu died. ngo abana bari gupfa. They couldn't feed their families. Ati badasenze ayo masaha ntibashoboraga kugaburira A abana prayer babo. meeting wasn't an option. Ati gusenga ntabwo byari amahitamo kuri bo. You call on the God, He'll answer you. Imana nuyiyambaza And He'll show you great and izagutabara. mighty things which you know not Ati of. Imana nuyiyambaza We gotta move kuko ahead abantu bayiyambazaga Number izagutabara. 4, Icyakane when Moses was being separated from the call, ati Mose ubwo yatoranywaga ku murimo w'Imana. verse 27, 27 igice cya it says, 11. by faith Moses forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Looking in the walk of faith as a leader, Reka nkubwire muri uru rugendo rwo kwizera nk'umuyobozi you might conquer one giant. ati urashobora gufata igihangango ukagitsinda. And that's a wonderful victory. Kandi mu by'ukuri uba ugeze ku kintu gikomeye. But when you get up the next day, Ariko ubyutse mu gitondo Goliath has brothers. ati Goliyati agira barumuna be. And you're going to have to use one of those smooth 5 stones. Ati ugomba gukoresha ya mabuye 5 Goliyati agira barumuna be. Because the just live by faith. Kuko abakiranutsi batungwa no kwizera. I've had people say, well, are you one of those faith preachers? Ati abantu bajya bambwira ngo se uri umuntu gusubwiriza kwizera gusa. Ndababwira ngo rwose. Yea and amen. Ati yego na amen. I've watched God take care of me and my family for over 50 years. Abasinziriye mukanguke nabonye Imana inyitaho n'umuryango wanje imyaka irenga 50. The city I'm in right now, Umugi ntuyemo uyu munsi I was in Kenya, East Africa. ati nagiye muri Kenya hariya mu burasirazuba bwa Afrika. God appeared to me and told me to go to the city where I am now. Ati nari naragiye gukora umurimo Imana irangarura ngo nsubiraho navukiye ngo ari wanza gukorera We umurimo. had built a great church. Ati twubatse itorero rikomeye. I had about 18 employees. We had a Christian school. We had a multi-million-dollar building. Ati twari twarubatse itorero rikomeye nari mfite abakozi 18 twari dufite amashuri twari dufite ibintu byinshi. I started with 4 people. Ati twari twatangiranye abantu 4. And now I was getting comfortable. Ati nari merewe neza muri Kenya ibintu biri kugenda neza rwose. So God called me to the capital of the state of New York. Imana irambwira ngo bisige usubire muri kapitale ya New York. Our church is about 6 blocks from the capital of the Empire State. Nukuvuga ngo itorero ryacu ntabwo riri kure y'ubuyobozi bwa guverinoma ya New York. And so I remember showing up. Ati ndibuka ngarutse mvuye muri Kenya. This is how much money I had. Dore amafaranga nari mfite uko yanganaga. Mwabonye mu mufuka. Nothing. I had a pocket. Ati naje ndi gutyo But I nta was filled with faith. ariko nari nuzuye kwizera. And with faith, you can build a great church. Reka nkubwire kwizera kwa kubakira itorero rikomeye. Hey, by faith, you can build a great marriage. Ati kwizera kwa kubakira n'urugo rwiza. I have a strong marriage
because we both walk in faith towards each other. reka nkubwire jewe na madame tugira urugo rwiza tugira mariage ikomeye kubera yuko iwe nanje dutungwa no kwizera. This woman is crazy about me. Ati uyu mudamu arankunda yaransariye. Amen. Amen. She still thinks I'm good looking. Ati n'ubu ngubu baracande bakavuga ngo ndi umuhungu mwiza. It changes when she puts her glasses on, but anyways. Ati iyo yambaye amadineti niho biza bihinduka. And I remember that one day, ndibuka umunsi umwe had no money, nta mafaranga nari mfite. and I walked in an area for probably over a year. Ati mu by'ukuri nari aho hantu mpagize umwaka. Just praying in the spirit. Ati nasengaga mu mwuka. Binding the devil. Ati satani nariho muhambira. And long story short, I found a church. Ati mu by'ukuri ntajanye maremare tubona itorero. A big church. Tubona itorero rinini. Pastor has been in that church. Ati iryo torero pasiteri yarigezemo. It's like a cathedral. Ati rimeze nka katedrali. I got no money. Ati iryo torero turigeramo iyo turi mu nyine nta mafaranga twari But dufite. a friend of mine is a prophet. Ati inshuti yaje y'umuhanuzi. He said, God gave me a word, you're going to own that building. Ati arambwira ngo Imana yarambwiye ngo iriya nzu izaba iyawe. I said, but this is all I got. Ndamubwira ngo ariko dore amafaranga mfite. Ndi gutyo. I got nothing in my pocket. Ati mu mufuka ndi gutyo. And so I had a brother in from India. Noneho haza mu inshuti kuva muri Ende. I oversee about 100 some odd churches throughout India. Ati hari amatorero dukorana muri Ende arenga 100. And I was saving money as much as I could. Ati nariho ngerageza gusevinga amafaranga yose nshoboye Because gusevinga. we were renting. Kuko twararentingaga aho In twasengera. fact, where we have the African service, that was my sanctuary. Ati aho African Service sengera niho twakodeshaga hatoya hasi. So I got up to take an offering for India. Noneho nagombaga gushaka amafaranga mu Kristo yo gufasha We didn't ubuhinzi. have a lot of people. Ntabwo twari dufite abantu benshi icyo gihe. So I said, how many want to believe today that we can give this brother $20,000 in an offering? Everybody's like, yeah. Ndababwira ngo ese uyu muvandimwe wo mu Buhindi ni bande bemera ko twamuha ibihumbi 20 We took up the z'amadolari. offering. It was one of the smallest offerings I ever took up. Ati noneho duteranyije dusanga amafaranga ni makeya. The pastor from India jumps up and hugs me. Noneho umupastori kuva muri Ende arampobera. He thinks I said, I'm going to give you $20,000. Noneho atekereza ko navuze ko nza kumuha ibihumbi 20. He had an orphanage with 200 children, feeding them. He hugged me publicly. Thank you for 20,000. Noneho arampobera aravuga ngo uraza kumpa ibihumbi 20 nze kugaburira abana bashonje. I got every penny I could borrow and get it together. I gave him that $20,000. Noneho amafaranga turateranya tugeza bya bihumbi 20. 2 weeks later, Nyuma y'ibyumweru 2. somebody comes into my little office. We didn't own the building. Ati umuntu araza nsanga mu kabiro gatoya. I was renting a small little room. Ati narafasha kabiro gatoya niko nanakodesheje umuntu araza A kansanga. person came in Umuntu araza nsanga muri iyo and biro. said, God told me to give you $250,000. Ati Imana yabwiye ngo nguhe ibihumbi 250. If God can get it through you, he'll get it to you. Ati niba Imana You want to write that down. ibyo Imana izakunyuzamo ukabigeza ku I bandi. was shocked. Imana nigira ikikunyuzamo kikagera ku Within bandi. another 3 weeks, Izaguha n'ibirenze. I get another check for $168,000. Noneho nyuma twaje kubona ibihumbi 168 kandi. Now let me tell you something. I don't give to get. Jewe sinza ntanga kugira ngo nongere ngira icyo But mbona. there's a principle. Reka nkubwire ihame ni. You sow bountifully, you reap bountifully. Reka nkubwire nubiba byinshi uzasarura byinshi. The building we now own now, Ati inzu itorero dukoreramo ubunyine. I got in it with no money. Ati twinjiye nta rudolari dufite. Right now, we got somebody looking at it wants to buy it from us for $2 million. Ati ubu ngubu turashaka kuyigurisha ngo tugure iyindi nziza bari kuduha miliyoni 2. Send money now with Ria. Shop Raymore and Flanagan now and save up to 20% on your purchase during the Buy More, Save More sale. $2 million. Utekereze kuva ku izero From zero to $2 million. ukava ku izero ukagera ku miliyoni 2 y'amadolari. I could go on and on. Nabaha ubundi buhamya I had to bwinshi. walk by faith. Reka nkubwire n'ukwizera nagendeyemo gusa. I meet with the people who own the building.
ati ngenda mpura n'abantu bafite inyubako zitandukanye. They were Presbyterians. Ati bara Presbyterian. Yeah. I can't even say He's that word. speaking in tongues right now. Yeah, maybe. So Try they it. said to me, how are you going to buy that? How are you going to pay for the building? Aba Presbyterian, I can't pronounce. I can't speak today. Eperi. Oh, that one is easy. How are you going to pay for it? No, barabwira abantu bo muri ritorero baravuga ngo se uzishura gute? So by faith I said cash. Ndababwira ngo mbabwiye ngo tugure iyo nzu ndababwira ngo kubwo kwizera nzabaha cash. Long story, we got the cash. Noneho tutajanye maremare twaje kubona amafaranga. Not from anybody in our church. Ati mu byukuri tutayakuye ku bantu bose. My point of it is that I got that victory. Ati twageze muri ubwo butsinzi. But now I got another victory I got to face. Ati noneho hari ubundi butsinzi kandi buri imbere ngomba Because it's kugera. from faith to faith. Ati mwibuke yuko nukuva mu It's, as kwizera a leader, no it's mukuru. from glory to glory. Umuyobozi agomba kuva mu ntambwe aja mu yindi cyubahiro mu kindi. Sometimes it's here a little and there a little. Ati rimwe na rimwe haboneka bike ariko ni urugendo. But if you're going to lead God's people, Reka nkubwire niba ushaka kuyobora ubwoko bw'Imana. you better put your seatbelt on Reka nkubwire funga umukandara neza nk'umuyobozi. and walk by faith. Kandi ugendere mu kwizera. Are you okay? Sinzi niba tukiri I'm kumwe. almost there. Ati ngiye kugera iyo nja. So here's some insight. Ati reka twige iri jambo. Ikigwa. You must hold on to what God gave you. Ati komeza icyo Imana yaguhaye. I have been in places with people Ati nabaye mu bihugu mbana n'abantu who wonder. I actually had a man say to me, where does your church get all this money? Our church is filled with about 30 different nations. ati Immigrants. umuntu yigeze kumbaza arambwira ngo ese aya mafaranga mwe muyavana he ariko reka nkubwire I'm abagize praying itorero Brother ryacu Ernest gets $5 million and he tithes. You get $5 million, you're going to tithe? ati It's recorded right now. Record that. ati brother Ernest Imana ni ku miliyoni 5 uzatanga icya 10 yego Because there is no good thing as a leader God will withhold from you if you walk uprightly. reka nkubwire nta kintu cyiza Imana izakwima nukomeza kugendera mu nzira zayo. Hallelujah. Raise your hand. Zamura ikiganza cyawe Say in Jesus' name, vuga ngo mu izina rya I can Yesu do what he called me to do. ngo ngomba gukora ibyo yampamagariye. I am who he says I Ati am. nduwo avuga ko ndiwe And I will apprehend ngo nzasingira God's purpose for my life. nzasingira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hallelujah. Hallelujah. It says here, we're almost there, number 5. It says he endured. Ati icya 5 yaravuze ngo yarihanganye. Hebrews 11:27. Urabisanga mu Baheburayo 11:27. It says Moses, seeing him who is invisible. Ati ngo kuko yizeye itaboneka. God is invisible. Imana twizeye n'Imana itaboneka. His attributes are invisible. Nuvuga ngo nibiyiranga ntibiboneka. Just like electricity. Ati nkuko umuriro uyumeze. Just like sound is invisible. Ati nkuko ijwi rimeze. The Bible talks about the law of faith. Ati Bibiliya ivuga hejuru y'itegeko ryo kwizera. Over in Romans 3:26 and 27. Ati Abaroma 3:26-27. Faith has laws. Ati kwizera kugira amategeko. Just like electricity has laws. Kuko electricity nayo ikoreshwa n'amategeko. I have a whole series I do on the law of faith. Ati mfite ikigishwa hejuru y'amategeko agenga kwizera. It's not a hope so. Ati ntabwo ari ibintu gusa wiyumvamo. It's a no so. Ahubwo nukubimenya. Fully persuaded like Abraham was. Ati suko ni ibintu ukurikira umaramaje ariko ari uko wabimenye. Fully persuaded what God has promised, he'll bring it to pass. Ati nukuri nukomeza muri iyo nzira Imana izakugeza. You're going to lead God's people in the victory. Reka niba ushaka kuyobora ubwoko bw'Imana mu butsinzi. You better become fully persuaded. Reka nkubwire ugomba kwemeza n'umutima wawe wose ukemera ibyo urimo. Because you're called to endure. Reka nkubwire wahamagariwe gukomeza. One of the most difficult times in my marriage, Ati mu byukuri ibihe bikomeye mu rushako rwanje. when I found out my best friend Ati igihe namenye yuko inshuti yanje kuruta abandi bose umudamu. had number 1 pancreatic cancer. Ati ikintu cyankomereye cyane ni igihe bamutoyemo kanseri ya pancreas. 8% of people who get it live. Ati reka nkubwire abantu barwaririya kanseri bakabaho ni bake cyane. She had a second cancer with it. Noneho hiyongeraho n'iyindi ya kabiri. And I remember us together standing in faith.
noneho umunsi umwe turahaguruka twembi mu kwizera taking the law of faith, noneho dukoresha itegeko ryo kwizera standing in agreement with those laws of faith. ati twemezanya n'amategeko yo kwizera. If it's not in your heart, that law will not work for you. reka nkubwire iryo tegeko nutarigeza mu mutima wawe ntirizagira icyo rikumarira. You want to study faith. ati ugomba kugira kwizera guhamye. Read books about faith. ati soma ibitabo byo kwizera. Take steps of faith. ati tera intambwe yo kwizera. Just like the early disciples, ati nguko abigishwa ba mbere says they gambled with their life for the testimony of Jesus Christ. nukuvuga ngo bakoreye mu buhamya bari baragiranye na Yesu Kristo. Sometimes you got to walk when you can't see. ati rimwe na rimwe ugomba no kugenda nubwo utabona huja. You got to persevere past your feelings. ati ugomba kurenga amarangamutima yawe ukihangana. Because the Bible uses this word called carnal. ati Bibiliya ikoresha ijambo umubiri kamere. The first Corinthian church ati itorero rya mbere ry'abikorinto says they lacked no spiritual gift. ati biravuga ngo nta mpano y'umwuka bari babuze. Moving in the gifts does not mean you're mature. reka nkubwire gukorera mu mpano ntibisobanuye yuko uri umukristo ukuze. Paul called them babes in Christ. nubwo bari bafite impano zikomeye Pawulo yabisaba bebe muri Kristo. He used a Greek word called napios. ati yakoresheje ijambo ry'igiriki ryitwa napios. It means to be on the breast. ati nukuvuga ngo baracari ku mashereka. 9 gifts of the Spirit. ati impano 9 z'umwuka. And they were proficient in every one of them. nukuvuga ngo barabanyempano zikomeye bazikora neza cyane. But they were babes. ariko Pawulo aravuga ngo n'ababebe. He said they were carnal. baravuga ngo n'abanyakamere. Carnal does not mean sin. ati kuba umunyakamere ntibivuze yuko ukora icyaha. Carnal means as a leader you're making decisions based on what you can see. ati kuba umunyakamere ntibisaba gukora icyaha ahubwo umuyobozi afata ibyemezo ashingiye kuzabona gusa n'ibyo yumva what you feel. nuko yumva ibintu. If you're going to be a leader in this revival, niba uzaba umuyobozi muri ubu bubyutse, you cannot be moved by what you see. ntugomba kuyoborwa n'ibyo You ureba. cannot be moved by what you hear. ati ntugomba kuyoborwa n'ibyo But you wumva, can be moved by what you believe. ugomba kuyoborwa n'ibyo wizera. Haleluya. And I believe God. kandi jewe nizera Imana. I believe Haleluya. God. Haleluya. Anybody else believe God here ninde today? wizera Imana? Hallelujah. Haleluya. It says that he endured. biravuga ngo yarihanganye. Let me just say this. It's not how you start. ati mu by'ukuri ntabwo biterwa n'aho wahereye, It's how you finish. ahubwo icy'ingenzi ni ukurangiza. I checked on this statistic last night. ati hari imibare narebye, ubushakashatsi narebaga. I'm not saying this is true. simbabwiye yuko ari ukuri ibyo nasomaga. I looked on the Barna report. ati narebye Barnaba report, ni abantu bakora ubushakashatsi ku za Some other Kristo. statistical places that follow churches. ati mu by'ukuri ni abantu bakora ubushakashatsi hejuru y'amatorero muri Amerika, ni ikigo cy'ubushakashatsi. Only about 20 to 30 men and women who go into the ministry baravuga ngo hagati y'abagabo n'abagore 20 na 30 ngo baje gukorera Imana, finish up in the ministry. ngo 20 na 30 ngo nibo barangiza. urumva nka 70 barananirwa. George Barner says over 1,000 ministers resign the ministry in America every month. ati ubwo bushakashatsi bwavuze ngo abapastori 1000 bariho bararekura ubupastori bakabuvamo buri kwezi, bakabivamo bakareka. There's almost 400,000 churches, Protestant churches in America. ati hariho amatorero hafi 400. Many are coming out of Bible college and going into the ministry. ati bamwe bariho barava mu mashuri bakaja kuyobora amatorero. But if you're here today and you're bivocational, ati niba uri hano uri umuntu gusa uyoborwa n'ubumenyi, you're working a job and preaching and leading, ati uriho urakora akazi ukaza no gukora ivugabutumwa, you are a target for the devil. reka nkubwire, niba utagira ibihe byo kuba imbere y'Imana, Satani ariho araguhiga. Ministers get wore out. reka nkubwire, abapastori bararuha cyane. They spend more time solving problems ati bagira umwanya bagenda bakemura ibibazo aha n'aha than talking to God. ati ntibabone umwanya wo kuganira n'Imana. I want to say this one more time today. reka mvuge iri jambo kandi. If you agree with this, I hope you're going to shout. ati niba ubyemera uze gusakuza. Me and my house. jewe n'inzu yanje. Me and my house. je n'inzu yanje. Me and my house. We're going to follow the Lord. tuzakurikira Though Imana none go with me, nubwo abandi bose so babivamo. we will follow. ati jewe nzakomeza. This is not a job.
reka nkubwire This is a calling. reka nkubwire uyu ntabwo ari umurimo uhemberwa ni umuhamagaro And you got to separate yourself every day unto that calling. kandi buri munsi ugomba gutoranyirizwa uwo murimo umunsi ku wundi. Hallelujah. Hallelujah. You know, time will demonstrate whether you're moving in feeling or faith. Reka nkubwire igihe kizatwereka niba uyoborwa n'amarangamutima cyangwa niba I'm uyoborwa no almost kwizera. there. Almost there. Ati tugiye kurangiza. Satan will try to check you out as a leader. Reka nkubwire satani azaza kugerageza niba ko kuri umuyobozi nyakuri. To see if God is your supply, Ati arebe niba Imana ariyo wizeye, if God is your source. niba Imana ariyo soko y'ibyawe. I remember as a young minister, I shared this with them yesterday. Ati mu by'ukuri naganiraga n'abavandimwe ejo bundi nkiri muto mu ivugabutumwa mu murimo w'Imana. I worked for a company out of New York City. Ati nakoreraga company muri New York City. I worked as an engineer on the railroad. Ati nari umu engineer nkora biriya bintu zo mu mihanda. I was bivocational. Ati nari aho nyine nkora biriya kandi nkora n'umurimo w'Imana. Out of the will of God for me. Ati mu by'ukuri bitari mu bushake bw'Imana. Because I didn't know how to live without a job. Ati mu by'ukuri sinari nzi uko nabaho ndafite akazi. The church wanted to give me just a little tiny bit of money every week, and I couldn't live on that money. Ati itorero ryampaga udufaranga dukeya buri cyumweru ariko ntiyashoboraga kuntunga. But God had told me to cast my bread upon the water. Ati ariko Imana irambwira ngo fata imigati yawe ngo uyimene ku mazi. I was so filled with fear, I couldn't do it. Ati mu by'ukuri nari mfite ubwoba sinashoboraga I'd kubikora. go to work and I'd be weeping, Ati nagendaga gukora ndira. knowing I was out of the will of God. Ati nari nzi yuko nari mu bushake bw'Imana. But how could I be in the will of God? I got no money and I got family. Ati mu by'ukuri ni gute nareka akazi ngo nje gukorera Imana kandi mfite umuryango ngomba gutunga. So one day God was dealing with me. Ati umunsi umwe Imana It iranganiriza. was about 3 o'clock in the morning. Ati zari saa kenda z'ijoro. I came down a road Ati nari mu muhanda. and I fell asleep driving. I fell asleep while I was driving. Ati ndasinzira ndi gutwara. The car went off the road, rolled over 2 or 3 times, Ati imodoka iratemba gatatu iratemba ku muhanda. crushed the roof of the car. I'm in there. Ati ibiranduka ndi nyirimo. I crawled out of that window. Ati mu by'ukuri mva nkoresha idirisha aho ngaho. And I said, I hear you, Father. Ati ndakumva man. And I never went back. Ati sinasubiye muri ako kazi. I never showed up. Ati sinasubiye muri ako kazi nahise ngasezera. The ministry took off. Ati icyo gihe ministeri yarazamutse cyane. How much money did you have? Ati wari ufite amafaranga angahe dore ngahe. We had people bringing us food to our house. Ati abantu batangiye kutuzanira God ibiryo. just took care of us. Ati Imana itwitaho itubeshaho. Now years go by. Noneho imyaka iratambuka. I get contacted by the company. Noneho company irampamagara. They said that I left without properly resigning. Barambwira ngo wavuye mu kazi udatanze ibyumweru bibiri. And what had happened, Wavuyemo nabi. actually my brother Ati murumuna worked for the wanje. same company. Ati twarakoranaga aho He ngaho. filled the form out and said that I was injured on disability. Noneho anyuzuriza igipapuro aravuga ngo narakomeretse ngo ubu ndamugaye. He never told me. Ariko ntiyambwira ko yujuje icyo gipapuro. He said, if I told you, Ernie, you'd tell the truth, so I didn't tell you. Ati arambwira ngo icyatumye ntakubwira ngo nabonye yuko uza kubyica wowe ukaja kuvuga ukuri. So I got to go to court because now the company thinks I'm stealing money from disability. Noneho company irandega iravuga ngo ndiho ndiba amafaranga mvuga yuko namugaye kandi ntaramugaye. I got a lawyer. Noneho mfata I go to court. fata umuloya tuja mu rukiko. And they found me guilty and fired me. Ati noneho baravuga ngo wakoze amakosa kandi turakwirukanye. I quit 8 years before. Ati jewe naretse company akazi imyaka myinshi. 3 months later, Hashize amezi atatu. it goes to an arbitration board. Noneho turajurira abandi turajurira hejuru. They said the company was wrong. Baravuga ngo ahubwo company niyo yakoze amakosa. And they awarded me $350,000. Ngo bagomba kunishura 350,000. So now Noneho I had to go back to school to get qualified with a federal license. ngomba kuja ku ishuri kugira ngo mbone license yo ku rwego rw'igihugu. And I would have had to leave the ministry for about
3-4 months. noneho nagombaga gusiga umurimo w'Imana amezi nk'atatu cyangwa ane kugira ngo nje gufata ayo masomo. And God reminded me, I didn't call you to do that. I called you to do that. noneho Imana irambwira ngo sinaguhamagariye biriya, naguhamagariye biriya. So I got my job back. I refused the money and showed up. noneho nanga ayo Didn't show mafaranga, up. So they fired me again. noneho nanga amafaranga nsubira mu kazi, noneho barongera baranyirukana. My father says to me, noneho papa arambwira he was a Christian brother. ati yari umukristo, He said, go back and get 350,000. ngo genda ufate ariya mafaranga 350,000. I said, I didn't come into ministry for money, ati sinaje mu by'Imana gushaka and I'm amafaranga, not leaving it for money. kandi sinyivamo kubera Because amafaranga. God can take care of your needs even if you have nothing. Imana yakwita ku byifuzo byawe nubwo utaba If ufite you're walking amafaranga. by faith, Reka nkubwire, niba ugendeye mu He'll do kwizera, exceedingly abundantly izagukorera ibirenze above all you kwizera, ask or think or imagine. izakora n'ibirenze ibyo wayisaba He's the Alpha, n'uyizera. He's the Omega. Ati ni alfa ni omega, yizere gusa. We're almost there. Tugiye kurangiza. Because I guess you got a couple of questions now that I confused you. Ati reka ndaza kubavanga n'ibibazo nka bibiri. And number 6, Icya gatandatu umuyobozi agomba kuzirikana, it said Moses passed through. ngo Mose aca, Verse 29. 29. By faith, they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians assailing to do were drowned. 29, kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. When it said Moses passed through, Iyo bavuze ngo Mose ngo baciye, that means he obtained victory. ni ukuvuga ngo yageze ku butsinzi. Moses overcame his greatest fears. Ni ukuvuga ngo kwambuka birasobanura ko Mose yarenze ubwoba bwiwe. Moses made the natural submit to the supernatural. Ni ukuvuga ngo Mose yari yarihaye Imana wese. Those Egyptians, they were drowned. Ati abanyegiputa bo baje bararengerwa. In closing, as a leader, Ati reka turangize nk'umuyobozi. Hebrews 6:12 says, Ati Abaheburayo 6:12, be not slothful. let me get there a little bit. Be not slothful, but followers them who through faith and patience inherit the promises. Kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cabaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Let me tell you, brethren, it's not just faith. Reka ngubwire muvandimwe, umuyobozi ntagomba kugira kwizera gusa. I can't tell you the hundreds of ministers I know who started in faith, but they didn't finish it. Reka ngubwire hari abayobozi benshi batangiye mu kwizera ariko ntibarangiriza mu kwizera. It's through faith and patience. Reka ngubwire ni ukwizera kongeweho kwihangana. That word patience in the Greek, Ati kwihangana mu Kigiriki, hupamene. ati biravuga ngo ubamane. I can do that one. He did it. It means the force of consistency. Ati ubamane biravuga ngo n'imbaraga ziterwa no gukomeza kutabivamo. Sometimes the only thing you can do when you're walking by faith Ati rimwe na rimwe ikintu ugiye gukora muri uru rugendo rwo kwizera is put your nk'umuyobozi, hand on the hand of a man from Galilee fata ikiganza cyawe ugishire muri uriya mugabo w'i Galilaya. and just keep speaking in tongues. Ati ukomeze uvuge mu ndimi mufatanye mu kiganza, Come uriya mugabo on, w'i if you're Galilaya ari walking we by faith, Yesu. you know what I'm talking about. Haleluya, kwizera. Not just faith, it's faith and patience. Reka ngubwire ntabwo ari ukwizera gusa, hariho kwizera no kwihangana. Umuyobozi agomba kugira ibyo bintu The byose. book of James says, Igitabo cya Yakobo kiravuga ngo count it all joy. ati ngo ibyishimo byose ubiteranye. Somebody say joy. Vuga ngo ibyishimo. Count it all joy. Ati umunezero wose. He didn't say it was joy, Ati ntabwo yavuze ngo umunezero. because if you're going through a difficult time, it's not joyful. Ati reka ngubwire nuca mu bihe bikomeye ntabwo aba ari umunezero. When you're believing God for a miracle for cancer, Ati iyo wizeye Imana ko yagukiriza umugore it's kanseri. not joyful. Ati reka ngubwire ibyo bihe warwaye kanseri ntibiba byoroshye. If you're out of work and you're out of money, Reka ngubwire wabuze akazi amafaranga yashize ntibiba it's byoroshye. not joyful while you're waiting in patience. Ati ntabwo byoroshye kubura akazi ngo wihangane, biragoye. The Bible says, but count it as it is joy. Ariko Bibiliya iravuga ngo niyo mibabaro ngo uyibare ngo nk'umunezero nk'ibyishimo. Knowing this,
ati uzirikane iki Hey, kintu. if you don't know this, you can't count it as joy. Reka ngubwire ibyago byawe ntuzabibara nk'amahirwe niba utazira ibanga. That the trying of your faith produces patience. Kugeragezwa ko kwizera kwawe kuzakuzarira Come on, kwihangana. everybody, stand up if you would this morning. Ati niba turi kumwe haguruka. Haleluya. Let's say thank Haleluya. you, Jesus. Haleluya mu izina rya Yesu. This was about being separated unto the call. Icyo twaganiraga ni ukuvuga ngo ugomba guhamagarwa ariko kandi ukaba watoranyijwe. The 6 steps that Moses took. Ati ziriya ntambwe zitandatu Mose yafashe kugira ngo bimugire umuyobozi ukomeye. I would like to pray for you all. Ndagira ngo mbasengere mwese. But let me just do something. Reka dukore iki kintu. I think you wanted some questions. Ati sinzi niba mwari Just sit down for one more minute. reka musure Stretch your leg. mwicare. If somebody has a question about Hari ufite ikibazo kuzo twigisha being called and separated, kuri iri jambo twizeho ni uguhamagarwa ariko kandi no gutoranywa na ziriya ntambwe zitandatu. and the 6 steps, Na ziriya ntambwe zitandatu of Mose Moses. yafashe kugira ngo umuyobozi just ukomeye. raise your hand. and Hari let ufite me- ikibazo? Ufite ikibazo? Hari ufite ikibazo yabaza cyangwa kongeraho? Yeah, take the microphone. We give a mic. Yeah, give him the mic. arakoze kubw'ijambo ry'Imana. Thank you for the word of God. Amen. Yavuze ko tugomba kuva mu bwato. So you told us to get out of the boat. Yeah. Tumazemo igihe. So we've been stuck in the boat for a while. Nk'abanyamahanga bimukiye muri iki gihugu, As foreigners living in this country, hari ubwato tubamo igihe kirekire bwo gukorera muri kominote zacu cyane. sometimes we get stuck in a boat, a cultural boat, and we get comfortable in that boat. Kandi dufite umutwaro wo kugera no ku bandi tudahuje kominote. Yet our mission is to get out of our backs and reach out to other people. You know, that's one of the biggest problems I have as a leader in our church in Albany. Icyo ni ikibazo. Oh, did you finish the question? Yabyumvise ibyo arizo zose. Naho naganisha, go ahead. Is culture. Ati kimwe mu bibazo mfite mu itorero ryacu ni umuco. And culture doesn't come in color. Ati kandi umuco ntabwo ugira ishusho. It comes in experiences. Ati umuco uva mu mateka y'abantu. You know, in our church, I've had brothers from Africa tell me Ati mu itorero ryacu hari abavandimwe bava muri Afrika baza bakambwira ngo some of the, can you turn this down just a little bit, brother? That some of the American blacks ati hari abantu baza bakambwira abanyamerika babirabura murababona bimvukireza hano don't receive the African blacks. ngo abanyamerika babirabura ntibakunze guhuza namwe cyane ngo babishimire. Ababene bacu duhuje My associate pastor, I brought him 20 some years ago from Zambia, Africa. Ati umwe mu bapastori twakoranaga yaje akiri mutoya yaje ava muri Zambia. He told me one day, Umunsi umwe yarambwiye some American blacks said to him, ngo abanyamerika babirabura abasangwa hano ngo baramubwiye "You're not black, you're African." ngo baramubwiye ngo wowe ntabwo uri umwirabura wowe uri umuntu wo muri Afrika. They said, because you don't have the same experience that we have, so therefore we don't consider you black, because it's culture. Kuko uwo ni umuco ngo baramubwira ngo wewe waje uva muri Afrika ariko ntiwaciye muri ariya makuba y'ubucakara twe twaciyemo. Ati bigatuma nyine batubona nk'abandi bantu. Come on, say amen. Nimuvugire amen. I've seen it. I remember I was in Kenya one time, Ndibuka nari muri Kenya umunsi umwe. and the brother who I relate to there Ati umuvandimwe twaganiraga pointed to a group of people over there. noneho ahita atunga urutoki ku bantu bari hariya. He says, "We don't like them." Aravuga ngo buriya bwoko ntitubakunda. I said, "Well, why not?" Ati bariya bwoko mubangira iki? He said, "Can you see how their cheekbones are higher than ours?" Wese kurabona ukuntu imisaya yabo ari miremire nicyo gituma tutabakunda. He said, "They come from a different tribe." Ati bava mu bundi bwoko titubakunda ntitwatwumvikana nabo. I'm telling you, culture is a major influence in all the nations, sometimes in our church in New Albany. Reka ngubwire umuco urashobora kuba ikibazo gikomeye ndetse no mu matorero. We don't see a lot of the Asians always mixing with a lot of the Americans. Reka ngubwire hari abantu bava muri Aziya nabo bakunze kwigunga Some do. ntibakunze kwegera abanyamerika Or maybe with the Africans. cyangwa se ngo begere abanyafurika Yeah. barigunga nabo. Yeah. You know what's different about this conference? Ati uzi igitandukanye muri iyi conference kino giterane?
You got some old white people here. ati mwahamagaye abakuze b'abazungu ari wewe n'umudamu we na uriya mugabo wundi. I don't mean me, I mean those three. ati ngo So it is a problem. Now, when you think about getting out of the boat and walking out of the water, ati on the iyo water. uvuze ngo nimuve mu bwato mugendere ku mazi. Now just think about the other 11 preachers who were sitting in the boat ati utekereze bariya bantu 11 nabo bari bicaye mu bwato. watching Peter get out of the boat. ati bari bicaye gusa bareba Petero ava mu bwato. They probably were thinking, what a fool. bashate uyu muntu n'umusazi. Nobody can walk on water. uyu mugabo n'umuswa ninde wava mu bwato ngo agendere ku mazi. People said that Peter sank. ati biravuga ngo Petero ngo He did not sink. ngo abantu baravuga ngo The yarazamye mu Bible mazi. said he began to sink. Bibiri iravuga ngo yaratangiye kuzama And he kuzika. cried out to Jesus. noneho ngo atakira And Yesu. Jesus grabbed him and quickened his Yesu faith. yamufashe atarika mu mazi. And look at sometimes by faith, reka ngubwire rimwe na rimwe you're kuko going to kwizera. feel like you're sinking. ati ugomba kubanza gusa n'uzika. But if you're walking on the water ariko niba ugendera mu and you mazi start to sink, noneho ugatangira kumanuka mu mazi. Jesus! vuga Yesu vuga Yesu vuga Yesu. And so all of us got the same problems. ati twese dusanga ibyo bibazo. It's not easy on the natural man to walk by faith. ati muri kamere ya kimuntu biragoye kugendera mu kwizera. My big concern about the African community in Albany ati ikimbabaza ku banyafurika muri Albany is the children of the parents. ati n'abana. They're being influenced by the American education system. reka nkubwire abana banyu bariho barahindurwa n'imico Come on. y'abanyamerika. I call them government schools. reka nkubwire aya mashuri ya mareta bajamo ibyo bareba bariho barahinduka abana banyu. I have a master's in education, jewe mfite maîtrise mu myigishirize. and we started a Christian school. twari twaratangiye ishuri ku itorero. And let me just say something. Just because you have a Christian school, ati kuba gusa ufite itorero rya it doesn't ishuri mean rya all your Kristo. kids are going to live a good Christian life. ati ntibisobanuye ngo nushiramo abana ngo bazaba abana They're in the beza. world just like you are. ati bari mu isi kuko nawe uri mu isi. But our hope is, ati ibyiringiro byacu ni ibyiringiro byacu ni you train them up, ati komeza ubatoze inzira even nziza. if they depart, ati ngo niba when nayivamo they get to be old, they will nibakura return. ati bazayigarukamo. Amen? amen. And so no matter where you come from, ati utitaye ko aho waba uturuka you're going to have to walk by faith. reka nkubwire gendera mu kwizera. And let me just say this about walking by faith. reka tuvuge iki kintu kugendera mu kwizera. Don't try to use faith when God wants you to use wisdom. reka nkubwire ntugashake gukoresha kwizera Did you hear that one? aho Imana ishaka gukoresha ubwenge. Sometimes God's not calling you to walk by faith. He's giving you wisdom. rimwe na rimwe hari igihe Imana ishaka yuko ukoresha ubwenge aho gukoresha kwizera. The book of Ecclesiastes says there was Hey, Leo. Can we kick it? a very poor man in a city. rero igitabo cy'umubwiriza haravuga ngo hariho umukene mu mudugudu And a umwe. great army attacked that city. noneho ngo icyo gihugu kiraterwa. But that poor man, with the wisdom of God, ariko uwo mukene ngo yari afite ubwenge bw'Imana defeated a great army. ngo ashobora gutsinda igisirikare gikomeye. Wisdom works together with faith. reka nkubwire kwizera gukorana n'ubwenge. Are you okay? sinzi niba turi kumwe. Somebody else, a leader here, you got a question? ninde ufite ikindi kibazo? Yes, sir. yeah, microphone. Give me microphone. I hope I didn't give you too much information. No, it's great. Okay. Good. Yeah. Yeah, brother. urahakanye ariko yaziduhaye nyinshi Ko He's saying that you've given us great information. Amen. Yes. ni ukuvuga yatubwiye ibintu bibiri So you've taught us a couple things. yatubwiye umuhamagaro no gutoranywa So to be called and to be separated. noneho nibaza ikibazo My question is this. ese umuntu yokwica guhamagarwa kiwe warahamagawe kubera imyitwarire yawe ukabasha kuzica Can you abuse your calling? Absolutely. You are called, but you have a responsibility. As I Yeah, said, umuntu God ya- separates you, umuntu yakwica umuhamagaro we kuko
warahamagawe ariko ufite inshingano. You have the responsibility to separate yourself. Noneho inshingano Unto the ufite, call. inshingano ufite niyo kuba watoranyijwe, ugomba kwitoranya nawe ubwawe. I have met people, brother, who said, yeah, God called me to go to Africa, but they never go. Ati hari abantu bambwira hano muri Amerika bakambwira ngo Imana yarambwiye ngo nje muri Afrika ariko ntibajayo. Barabivuga gusa. I've had people say, God called me to be evangelist, but they never evangelize. Hari abandi bavuga ngo njewe nahamagariwe kuba umuvuga butumwa ariko ntavuga butumwa bakora. Once you identify that God has called you, Reka ngubwire intambwe ya mbere umaze kumenya ko wahamagawe, one of the first things I'd say, whether you're a woman or a man, waba umugabo cyangwa umugore, is go to an older brother, older sister, and share that calling with them. noneho intambwe ya kabiri genda ushaka umuntu ubitinzemo, umuntu ubizi, umubwire umuhamagaro wawe. When I was probably in my mid-20s, Ati mfite nk'imyaka 20, I was at a conference, twagiye mu giterane. and a man called me out of that conference, Noneho umugabo arampagurutsa muri ico giterane, who was part of what they called the great charismatic revival in America. ati ico gihe hariho ubuzutse bw'abavuga butumwa bakomeye baze kuvuga He cyane. came down from Canada. Ati abavuga butumwa bari bavuye muri Canada. And so in a meeting, Ati turi muri ico he giterane, called me out of a crowd. ati arampagurutsa mu giterane ngo ninze. And he said this to me. Arambwira ngo He said, God has called you as an apostle. Imana iguhamagaye nk'umuapotre nk'intumwa. I didn't believe in apostles that back then. Ariko njewe sinumvaga yuko nagira uwo muhamagaro. So I said, well, yeah, I gave my heart when I was 12 years old to serve God in missions. Ati ndamubwira ngo ariko n'umwana w'imyaka 12 nari navuze ngo nzaba missionnaire. Because apostles have translocal ministry, they move. Kuko intumwa zigenda zifasha amatorero hirya no hino. So in front of everybody, Ati imbere y'abantu benshi aho ngaho, he rebuked me. ati arancaha. He said, I didn't say missionary, I said apostle. Ntabwo navuze ngo uri missionnaire, navuze ngo uri intumwa. I didn't even believe in that. Ati sinabyemeye. I'm in Virginia Beach at the Rock Church. Ati twari muri Virginia Beach muri iryo torero And avuze. that prophet from Florida, Bill Hammond. Ati yari uwo muhanuzi uva muri Florida. This is true. Probably 70 pastors lined up. Ati hari abapastori nka 70 bari aho ngaho imbere. He would lay hands Ati yasharaga and ibiganza. prophesy. Ati agahanura. Matter of fact, I would like to do that with some of you today. Ati namwe mubaye mubinyemereye nabikora. And everybody was called a prophet, a prophet, a prophet. Ati buri muntu wese yitwaga baravuga ngo uri umuhanuzi, uri umuhanuzi, uri I'm there, umuhanuzi. oh God, I want to be a prophet too. I want to be a prophet. Nanje niba ngo ariko mana nanje wangiza umuhanuzi, wangiza umuhanuzi. He gets to me and said, I called you to be an apostle in the latter Jewe days of ngo your agera life. haraba ngo wewe uri intumwa. I don't believe in that. Ndavuga ngo ibyo simbishaka. Now I are one. Noneho ubu nyine nabaye umuapotre. I never go around and call myself Apostle Fink. I don't. Jewe sinjashiraho ngo ndi apotre Fink. I have apostolic ministry. Others call me that. I don't call myself that. Mfite uwo muhamagaro ariko sinza mwishiraho cyane ngo mwandike. You got to stay low. Ati kuko tugomba guca You bugufi. got to stay low. Ugomba guca bugufi. So, brother, Mwene data, there's a process. God makes his man before he makes his ministry. You might be in the ministry today, mbere yuko Imana iguha umurimo wayo izibanza ikagutegura. but God wants to take you deeper. Ariko Imana yashagura ngo ikugeze ku rundi rwego. God wants to give you a greater anointing. Imana yashagura ngo iguha amavuta adasanzwe. And that has to do with separating yourself. Reka ngubwire nuko uzagenda witandukanya. Because you were separated last week doesn't mean you're separated next week. Ati reka ngubwire niba waritandukanye icyumweru gishize tibisobanuye yuko uzitandukanya icyumweru It's gikurikira. a daily thing Reka ngubwire ni ikintu ukora buri munsi. and it's a personal thing. Kandi ni ikintu ukora ku giti cyawe. Ni Amen. umurimo ukora ku giti cyawe. Amen. How about some of the good-looking girls over there? Everybody Reka got a twumve question? abadamu nabo hari ubaza. I'm tired of looking at all the ugly men. Ati twagumye kureba abagabo kandi abagore aribo beza cyane. Anybody have a question over here? Ati abakobwa abagore. Amen. Yeah. Wait, she raised her hand. I say, you got a question? Yeah. Or were you just trying to? Gentil, do you have a question? Yeah, microphone. We need a microphone. Yeah. All right. I said, Lord, give me at least one woman who asked a question. Ati naravuga ngo Mana hagire umuntu w'igitsina gore umukobwa cyangwa umumama ubaza. Thank you for giving us this opportunity. Yes. Urakoze kuduhaye amahirwe. I was just talking to her. I'm like, I feel like I have a question too. Ati nariho mbwira abagenzi banje nkababwira ngo naje mfite I feel ikibazo. like younger youth, we having problem of following our calling, also separated by the word. So
how can we do that and live in this world? Also, we have our friends, like our surrounding. ese ni gute twakomeza umuhamagaro kandi dufite inshuti zacu dufite abatuzengurutse rimwe na rimwe batatworohera. Number one, never Icyambere. change who you are by what you believe. Reka ngubwire inama naguha, ntugahindure ibyo wemera kubera ubitewe n'abandi. Much younger than you, Ati nkuko umeze ukiri mutoya, I offended my friends because of my walk with Christ. nanje nkiri mutoya ngana nkuko kwawe, nanje hari inshuti zanje zababaye kubera nahisemo kugendana na I said in Yesu. my message, Ati navuze mu ijambo when you're in a twaganira, crisis of life, when you're in a crisis of life, ati iyo ugeze mu bigeragezo by'ubuzima, you need a miracle from God. ati icyo gihe uba ukeneye igitangaza kiva ku Mana. Who you want, your friends or God? Ati uba ufite amahitamo, ese nkurikira inshuti cyangwa nkurikira Imana. He'll give you new friends. Ati nuzireka Imana izaguha izindi inshuti. The truth of it is, I had about 3 very close friends in my whole life. I knew a lot of people. Ati jewe nahuye n'abantu benshi ariko nagize inshuti zitatu gusa. They mocked me. Ati baransetse. They even took bets, I found out, on how long I would last as a minister. Ati ndetse baravuze ngo wewe nibi wagiyemo bya Kristo ntuzabitindamo. Guess what? They all lost their money. Ati bose barahomze, amafaranga arabashirana. All 3 of them came to Christ. Kandi barangije bose nabo bamenya Yesu. I didn't Hallelujah. change. Jewe sinahinduye, They changed. ibo nibo bahinduye. That's the only way to go. Komeza I want to ibyo. please God. I don't care about pleasing them. Reka nkubwire, hitamo gushimisha Imana, abantu babishima batabishima komeza. I'll pray for them. Kandi ukomeza ubasaba.